Sangai Festival English ngani kunithoi gi ngasigi oiba thoram singi manungda Palace Compound da laiba MSFT Esta nungthil gi pung ani taba matamda Gyanana direction piba minute chamaga tara taruk sangba film Jinmai lunch riang nungthil pung madiga minute manga taba matamda Sonia Nepram na direction piba minute nifu taret sangba Bloody Fanek nungdang wairam pung manga taba matamda Yumnam Ajit Singh na direction piba minute marfuga humdoi sangba film 4/11 midang pung tarit kami tara chatpa matamda Homeshwari Koijamna Khoibamna direction piba pung amaga minute nifut nipan sangba Ima Machet Icha Tangkhai utkani Sangai Festival Day 5 Sangai Festival English ngani kunithoi ki ngasi mangani chanba numitta Moirang Khunau da panthoi bi Kongulon Jagoi Folk Fusion Music Com Tribe ki Nat ki Jagoi Central Bureau of Communication Ministry of Information and Broadcasting na sponsor tauba Jagoi amadi Dol Dulok Cholom utkani Hapta Kangjebungda Tangkhul Folk Music Manipur Center for Tribal Performing Arts na Kit Lam amadi Pinky Saikhong gi Moirang Sai sakani Botana Sri Sri Bal Mukunda Dev Music College ki Musical Assemble Koireng Tribe ki Jagoi Sangit Kala Sangam ki Folk Dance Maram Tribe ki Traditional Dance Kunung Isai Nachom Lamngang Tribe ki Jagoi Dashab Tarbai Kanglei Jagoi Anoi Leikol ki Traditional Dance Amadi Bangladesh ki Jagoi utkani Ivudau Marjing Hangang da Social and the Cultural Development Organization ki Malem Mate Tribe ki Jagoi Thoibi Manipuri Dance and the Cultural Research Institution ki Fungarel Jagoi Manipur Thang Ta Cultural Association ki Thang Ta Central Bureau of Communication Ministry of Information and the Broadcasting ki sponsor Toba Jagoi West Bengal Artist ki Thoram Singh utkani Maugi Makhel Heritage Ta Traditional Blessing Makhel King Blowing of Traditional Horn Achom Ahom Dance Naga Dance Lanchana Chanu Maitei Dance Mau Traditional Dance Guru Ruben Mangsabagi Special Appearance Traditional Naga Musical Ensemble Amadi Evening Open Live Concert Pangthokani Khuga Geljang Resort Tour Chanpur Dana Tongan Tongan Ba Furuki Nat Ki Oiba Jagoi Amadi Isai Music Concert Camping Boating Live Weaving Nachingba Pangthokani Haukiba pung kun marida India da nauna mioi chahum ni futare COVID positive oire laikhidaba mi gi masing na ahum ni fagalakpagi chang chada marfutara ni pan ga 10 mek ni pan suino oiri apun ba confirm case na koti mari lag ni futaruk lising umbudra chani pan kuntra yaukre active case na lising manga chamnga tara taruk ta antharakle laina asina maram oiraga laikhidaba mi gi masing na lag manga lising kuntra chatruk supna taruk ni laina asidagi naba faduna discharge taukiba mi gi masing na Koti Mari Lak Nifumato Ilising Kuntra Mari Chatre Tarani Laina Asadagi Ngaktok Naba Vaccine Kapto Kiba Apun Mamigi Masing na Koti Chani Tara Mapan Lak Marfumapan Hentre Malem Gyoina COVID Light na Kwaidigi na Sokal Labalibak Singi Manungda USA na Ahan ba India na Anishuba Madi France na Shubada Lady Awang Nongpok State ki Oina Assam na Ahan ba Mizoram na Anishuba Madi Manipur na Shubada Lady IFFI yang
Yankayumdoi Suba International Film Festival of India IFFI Kawagi Dr. Syama Prasad Mukherjee Indoor Stadium Talaigauda Chathariba Sigi Ngasigi Utkadava Film Singi Manungda Manipuri Film and Yari Film Sing Adi Warren Tokyo Direction Piba Military Sangba documentary film The Silent Poet Abadi SN Chance Zati Tina Direction Piba Military Sangba Rosendro Gil Homani and the Chahi Oya Pampa Film Festival Asida Manipur Cinema Chahi Yankai Mapung Farpaga Irina Manipur State Film Development Society Takala feature Amadi and feature film Manga Utkari Leba Kumfutra Papangi Film Chani Gamar Ukani Indian Pedramagi Manukana feature film Kumapan Amadi and feature films Taramapan Utkabagalina Film Chama Gamar Fum Doina Torm Asigi Sarkam Oidini. Yankayumdoi Suba Inter Haukiba pong kun